Hai menaza ting coma I awang riame namai go Zeme News Ma Nsa ge klum delei. Jena hizeng kai ngeu kna ke kum changna jang kai kana rimai go Ma Nsa Ukraine me nai Russia me ka harai bige war te bige Ukraine Defense Ministry ne saza Ukraine go country force me ne Russian chapai me ze haite sedya go mete chani delei ze sale ze iron na ze Russian me go tengari ka harai be teng ze himre ria gum be ten siani delei ze aircraft reiza jet fighter gari limbegena gimi kabza ka hrebe snaria gumbatin siani delei za iron magza helicopter gari limbe spy mermet beitebe srogria gumbatin siani delei za Ukraine Defense Ministry ne sale za Ukraine go President Volodymyr Zelensky ka chebe pene saza soge hrei churai ni ge Russian spy mena Ukraine country capital Kiev ge gyuze Ukraine spy meza hanghai ke ze himre snaria gumza te chani delei za sale iron maza Russian country mena Ukraine mego Hray gari rame helicopter jet fighter aigum rame zai military chapai ramza ki ze te chani zai panigo hray kro gari ramdu zai teng rame zai helicopter jet fighter ramdu ki ze ten siani delei ze mang kha pau mne sale Ukraine country ge chapai mrune chai be maka civilian me anui gum me du ki me chai di delei na mai loke ka hray bigene zai Ukraine go defense minister Oleksiy Reznikov ne saze Ukraine country ge Russia mene hray gudbe bizigene Ukraine country ge veteran me za civilian me anugum me chawgum gimi teichi bui ma Ukraine country ge defense te za hray rahange gimi ramdu pevui le za sale za Russian country go pe te za rizi te za bambe pe Roman Babuskin ne saze Ukraine me Russian me ka hray bige India me za nize ngara hange lunei le za pni ne sale za Russian country go pe te za rizi te be saze tuna Ukraine me Russian me ka hray bige India me za Russian me za ningchi ga hange lunei za anuza support te ga hange lunei le Russian me go ta mui po za rizi te imram ne sale kana Russian me go Prime Minister Putin ne saze Russian me Ukraine me ka hray bige Ukraine me za ka ngam du Russian country ge application paper me bente go zai iron magza Russian country ge ta te za business te za bam ram du luto kam nu le za sale za iron magza tingti ge ma do du country ge pegai makba history ge gabe punina te gai gule za Russian country go Prime Minister Putin ne sale za Assam go Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ne saza Assam go student me hanghai kerya gumme Russian ge chuna lamuri le za sale puni wangchi lakti bizige Russian country ge chuna ria changbe Assam go student me hanghai kerya gumbe lamuri le za sale suppose zigen Assam go Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ne Ministry of External Affairs MEA me za rang zai chitau gai delei za Ukraine me Russian me ka hray bizige India me Ukraine ge leusi ke teiza bam me hanghai mingeu so kize chunaria changba wangmak ze Ukraine country ge wangchi lakti ze lamui rei le ze sale da mai kaka India me Ukraine ge na wang ra hange gari limbe ge na lim wang blog Russian country me na gari limbe kape bize ge na Ukraine country wang dai ze ni wangchi lakti ze chunaria changba India me ki me Ukraine country ge bai ze lamui rei le ze sale suppose ge na India ram ge psui te mra me na close Ukraine ge na India me hai mingeu si student me bam ze close te wang ra hange nuine katle delei za Ukraine me Russian me ka hray bizig ne Ukraine country ge zimnam rame puni resident changza bam rame puni se bam hange peze Europe te kam di delei 1 million so keze Europe te kam delei za puni pine te beite ze puni se bam hange peze te kam delei za sale za Manipur go Chief Minister N Biren Singh ne saze lokre ko na legislative assembly election kum chang na jang kai kana Manipur ge wangdai rabige Bharatiya Janata Party BJP ne power te ze duwang dai designa state government Manipur me hala country ge ne hazau kam ne be crore me te wangze supply te ze zo dai ra hange let kai dai gule ze sale aize ting ka ne revolutionary people front me kre ke ze ke 1991 kum ge foreign guli course shop za close te ni beze ne kom chana jang kai kana Manipur legislative assembly election ge Manipur ge BJP ne ruling te za power wang dai designa ai po be let kai dai gule ze Manipur go Chief Minister N Biren Singh ne sale Ministry of Health and Family Welfare me marasam po gai be chai suze injana hezing kai mingye khna ke kum changna jang kai kana rimai ge India ram ge planet te za COVID-19 case khachi be pe kadai be changkre ku chum za hai ke ze rak suruk me za tu pe kadai delei zai planet te za chuna India ram ge COVID-19 hararet kene raza ba me lak ke za changhim re me dai za haina za him re mingye men raza lamui lei
Namai go Zeme News Ma Nsa aigena loy gai delei nangnui na pegai za nking gai be bzigena to delei Kangia za ipo channel share like comment za subscribe te gelo hai mana za klum delei